Monica wa Ngui araririkana wega muthenya wa muthia uria maraneirie na muthuriwe Samuel Mugai uria ni mukomborithia wa ngari nini cia andu kiumbe. Ndamuhurira thimu yari mteja ngiuga here kujikarange nuthu ithaa njoke ndimuhurire by 6:30 kimuhurira ringi bado thimu yari mteja ngibweterera ngiuga reke nyinuke tokoni aguka he handu acereirwo ndokire mucii itena ritakirite kilomita 3 kuma mucii kwa Mugai. Family ya Adnad Mohamed Ngigi ndirahota gutumiria kimako makiuga Adnad uria ni mutukania wa nyimbo tauni-ini ya Nairobi ti mutugo wake kwaga gucoka mucii arikia wira. Kuma Friday yo tutire twamona na ndageririe kumahurira thimu cia itiganiirio. Kitoka hapa walikuwa wanasema wameenda kumdrop huyo Michael Njao Huruma na warudi na hawakupita Githurai. Kuanzia hapo hatujawapata, tumewatafuta kila pahali na hakuna pahali tumewapata. Gitangiko ta giki nikio kiri na Angeri uria wikinyitie ceceni ya borithi ya Thika kumenya haria riboti cia gwethana na muthuriwe ikinyite. Mimi niliongea naye mwisho on Thursday kwa simu usiku. So alikuwa rudi nyumbani on Friday kutoka huku Thika na kufikia jioni hakuwa amefika. Nikapiga simu saa 10 ya jioni nikapata simu zake ziko mteja. Borithi marauga atatu aya maingirire ngari ya gukomborwo mari atano na kwerekera Nairobi, no makinya gicigo-ini kia witeithie athii eri makiuma na waciangi atatu magithie na mbere na thabari, no ngari igicoka kuonekana Githurai itari mundu na itari thukangie. Hatuwezi kusema kinaga ubwaga kuwa kiini ama motive hawa vijana watatu kupotea ni hii ama kile. Bado tunaendelea na uchunguzi, sababu vile habari iko ni mmoja aliuitisha hao wengine. Huyu bwana mmoja kati ya wale wawili walioshuka witethi alikuwa anaenda kwake, hao wakamshukisha na wakaendelea na safari. Uthuthuria wa kiambiriria uronania thimu ciao ciahoreire mwena wa Ruaraka, borithi makihuthira mbica cia kamera cia barabara-ini na aria mandikithitie ndumiriri kungania wira. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Ani Ngigi wa Nyamu.